Menteri Beripe Yakatrat Penroisor Bah Hamlet Darling Hakakat Tarik Unailur Ahaja Arpo Ula Leit Buh Maw Nongrim Bante Yak Shlem I Umdi Shaka Greater Laban area Yakadi Kajaka I Umdi la sanction naka scheme Amrut Jakatrat PHE Baka Municipal Barka Jinglud naka Bynta Bante Yakani Kajaka I Kalong HADUH KLUR Saulang Kharwe Hajar News Pa Andrip Kandai Tingka Barka Jingla Aban Penyo Yakani Kajaka I Gade naka Jingtre Shitom Wemli Yakani Kathanyo Baksan Bor Shulai Ubasan bor shulai haba ajingkran haganig sngi ula ai khuble ek sarkar jilla khamtam le katanat PHE barka municipal lember uba Hamlet ubala skab ek jingkr park Jong na kabanta ban pinyo ek ni jaka umdi na kaliang menteri katanat penroisor uba Hamlet darling ulai thu bana kaliang katanat kabode pet kalong ka bakloy bana jarab iki pajba berula kenturu iki pajba nong shong shunong jong ni kathan bakin sumar ek ni jaka ai ka bathamai kini ki sos claim the scheme kirim don di good air we kasus kadon katlok kadon kabaya nilaram dot scheme ade man video iki pai man poi shung sa ade pai ba ni ajum toy kum ni ajum toy air we re ke don jok sarkar kathai scheme pa bhem we in bak pechi in bak shlom municipal ban poi ye nagi Jesus cek cuma per bermantua di pihak nasional. Habukun ketika puan pengiyapan pria di projek lembaga skim Jong ke Amrut nimla akan daik beru ia ke sarkar India kebahasan arja karsan kalau ia di skim Amrut kejumut kalau ban pembit yang namdak umdi Jong pria usaha negeri India kejongi lembaga di skim kalau menurut padora yang imlam salam ke belaj nak kejim jabo hakbre bak ketika KLUR ke bangiri pihak mesir bak ke balayu ke skim ke persangru ban pensiun bagi di kampung ki jika ki ketika green space sebagai lampu kipa kamba kalau berjumpa dengan kita kipa ibak nasional jauh indah pro kuwe